झिया पिलाटे ए राघवे तमे की झियो एमती के चली आसिला इच्छा करी आसिला ना बाटा बुली चली गेलो मला बाटा बुली कोन भाई इच्छा करे आसीती आ मोनी ना भाई खोजुची कोन खोजुचा तम भाई साइज ना बे साइज दे झियो कामरा पूरा साइज सब साइज जाई को ए सुनो बड़ा बाबू एता कथा रंजय करी कहनी सीधा कथा सुनो मु झिया सत हेले वर्तमान मु हेली वाइफ कैंडिडेट मु मोर पति निर्वाचन अभियान रे आसी बाहा तो मु तो मु ये तो पुरको मानी आसी कोन अच्छा चल देबो तमे भय करना से तुमको छुईबा पूर्व कोलैप्स होई दिबो ए चिंतामणि जा कथाटा ଭଲ କରି ବୁଝା ତାପରେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ବୁଝ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ କେମିତି ହେଇ ଯାଉଛି କୋଉନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁଁ ଘଟେଇ ଦେଇ ପାରେ ए ଝିଅ ତମେ କହିଲା କଣ ତମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ये के कहला पर भी आउरी पुनी अबधा रहला पुनी मो गला हाथ मार दो ताले सुनो मु बाहे कहार वाइफ होबा चाहिए आउ सेठी भाई बुली बुली मो भाई को कैंडिडेट देखुची ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲା ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଏ ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଗମ ଯୋଜନା सुनो मु गोटे घर भड़ा पे एठी आस्ते मो भाई गोटे घर मिलिबो ନା 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 କେମିତି ମିଳିବ କୋଉଠି ମିଳିବ ସେମିତି ମିଳିବ ଏ ଘର ତ ଗୋଟାଏ ଫାଙ୍କା ତାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଫାଙ୍କା କରିଦଉନା ତମେ ଯୋଉ ରୁମରେ ରହୁଛ ସେଇ ରୁମଟାକୁ ଫାଙ୍କା କରିଦଉନା ତମେ କିଛି ଦିନ ଯାଇକି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଇ ପଡିବ ଆଉ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଲଗେଇଦେବି ବଢିଆ ଯୋଜନାଟେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏ ଯୋଜନା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସେ ଯୋଜନାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଛଡ଼ା ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୋଜନା ଇଏ ସଙ୍ଗମ ଯୋଜନା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ନା ନାହିଁ सुनो मो भाई समय कर यदि घर भड़ा मिलिबो ताले से खाली ଅଳ୍ପ ମିଳିବ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଭଲକି ମିଳିବ ଟିକେ କୋଉ ମିଳିବ କେମିତି ମିଳିବ ତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଘର ତ ଗୋଟାଏ ଫାଙ୍କା ତାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କଣ ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ବସ ତମେ ସରକାର ଯୋଜନା ତମେ ଭଣ୍ଡୁ କରୁଛ ବୋଲି ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ଥାନା ଟିକେ ଏଠି ହେଲେ ସିଏ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ମିଶିବି କହିବି ओहो की जोजना होत मु तो तम माने से କିଛି बुझी पारुनी କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ଯୋଜନା